yu ekalima wodi ya mutongo ni na ila ikaondi ni ya kitwime ikwatiwa kusiokithia Ingi Ileveni nekana kumusakwa mutongo yuona ula onukwethwa imathokoma kwa ivinda yata miaka ile na nusu kuma oyu onetina walama wakiti yake vila kiu wodi ni esu injinia musee wa mati na mbevo mbaridi kuthacha ikwani kotini wa makwani alama tongo iko vamusini wa Ilovi na vala ikwani yu yatua muthenyani wa umundi kana kura kisioni kiu isiokewe Ingi. Injinia musee wa matinda na vitha utanu wake kotini usu na vala aine na itina wa uti usu wakulia Enenthi mutongo ni meyumbanie kumukwata mbau na kumusakwa tawe mutongo yuo. Na tuweza na rangus katika koti. Ninaendie na andikiliwa ni subordinate court as the validly elected MCA na baridi ama kuwaniwa MCA na ulondu koti ya wetie yututhi ikanatu itwa kune kula ni mwenezi ni tayari na ni umbanetie na ni kanawe sekila twathea katika ground at least andu kibela na kesi yetu itialite ngumatho kumalondo batoneka Oingi matia inena na andiki mama uvonza wa koti wa Supreme kana koti wa Yolo ni watungia muvia onthe alamethi yetu maungamite nake nthini wa ikwani yu ithingila kana itina wakura kusioke wa kisioni kiu ena mwikio wa kosa kivila kiu na atana kuthokoma Enenthi kwa nzia ya welu na nzia ila ya ilite. Mamutongo ni lile ikondi ya kitwime kwithiwa na ivinda yingi ya kusioka Ileveni nikana kusiokwa ndongo yingi na ila mekwatiwa imatongo esena kumathukuma otondo mekwenda uthokomi wa utwaiwe nthini wa kisio cho. Nicholas Mutoka ndilipoti ya chini kuma vakotini munene kana Supreme Court.